Mali muđica utrči u kuhinju i s vrata viče Fati. Mama, eno se babo opet napio. Fata ga ljutito upita. Kako znaš bolan? Mujica se nasmije. Eno ga u kupatlu, opet brije ogledalo. Bosanski rulet. 6 bureka, 1 sa sirom. Zašto Cigo plače dok gleda Titanic? Žao mu gvožđa. Našle se 2 plavuše i kaže jedna drugoj. Da li znaš da Nova godina pada tačno na petak? A druga će. Jao, nadam se da nije petak 13. Pozvao Bog Putina, Trumpa i Vučića da im kaže da mu je dozlo grdilo i da kažu svom narodu da će smak svijeta biti za 7 dana. Dođe Putin u Rusiju pa se obrati narodu. Imam 2 loše vijesti. Prva je da Bog postoji, a druga da će biti smak svijeta za 7 dana. Dođe Trump u Ameriku pa se obrati svim Amerikancima. Imam jednu dobru i jednu lošu vijest. Dobra je da Bog postoji, a loša da će smak svijeta biti za 7 dana. Dođe i Vučić u Srbiju, sastavi prste i obrati se narodu. Imam 2 dobre vijesti. Prva je da Bog postoji, a druga da sam ja uspeo da izdejstvujem kod Boga da nam odloži smak svijeta za 7 dana. Razgovaraju Amerikanac, Japanac i Srbin o organizovanosti političkih izbora. Amerikanac se pravi važan pa kaže: mi već posle 2 sata nakon izbora znamo tačne rezultate i ko je pobedio. Japanac ga samo pogleda i kaže hladan: kod nas je tehnologija takva da kad posljednji glasa istog trenutka se znaju rezultati. Srbin ih gleda i odmahuje rukom. Pa to je užasno sporo. Kod nas se već sada zna ko je pobedio na izborima sljedeće godine. Liječnik pacijentu: apsolutno morate prestati pušiti. Zašto, doktore? Imam li nešto na plućima? Ma ne, svaki puta kad dođete kod mene pregorite mi tepih. Već posle 2 mjeseca braka, Crnogorka zatražila razvod braka. I odu oni na brakorazvodni sud gdje Crnogorka objašnjava sudiji: 2 mjeseca smo u braku, a ovaj ođeni da me takne. Trudim se, oblačim čipkasto donje rublje, mažem se uljem, šta sve nisam probala. Sudija gleda u Crnogorca pa ga pita: no šta ti imaš da kažeš na ovo? A Crnogorac odgovara: gospodine sudija, života mi moga, nisam znao da je stvar tako hitna. Vozi tata Pericu u autu i prolaze oni pored Peričine škole. Sine, je li ovo škola u koju ideš? Da, tata. E vidiš, ja sam išao u istu tu školu pre 20 godina. Pa sada mi je jasno zašto mi učiteljica kaže da takvog majmuna kao ja nije vidjela 20 godina. Razgovaraju 3 mačke. Ja ću dobiti sijamske mačiće, hvali se prva. Ja ću dobiti persijske mačiće, hvali se druga. Ja pojma nemam, meni je glava bila u konzervi, reče treća. Zove Davo Boga jedno prepodne i kaže mu: šta misliš da odigramo fudbalsku utakmicu pakao protiv raja? Bog se gladi po bradi pa mu reče: ali ti znaš da su najbolji fudbaleri svih vremena kod mene. Đavo se smeši i kaže: a jel ti znaš da su najbolje sudije kod mene? Vozi se čovjek autoputem kad se odjednom na putu stvori gužva. Nakon dužeg čekanja u mestu, njemu prilazi Mujo. Dobar dan. Dobar dan. Šta se ovdje događa? Pita čovjek. Ma, neki manijak kidnapovao predsjednika i traži $10 miliona za njegovo puštanje ili će ga politi benzinom i zapaliti. Pa eto, idemo od auta do auta za donaciju. I koliko obično narod daje? Pa prosječno 2-3 litra. Nosi policajac 2 kanistera. Sretne ga kolega i pita ga: gde si pošao sa tim kanisterima? Idem kod doktora. A šta ti je to u kanisterima? Ma, rekao mi doktor da posle 3 mjeseca donesem mokraću na kontrolu. Posle saobraćajke stižu Mujo i Haso na kapiju raja. Tu ih sačeka gospodin u belom, pa im kaže: dobrodošli u raj, gospodo. O novcu ne morate brinuti jer ga ovde nema. O poslu ne morate brinuti jer ovde posla nema.
Gleda ga Mujo belo pa mu kaže: koji smo đavo dolazili, pa jarane ovde je isto ko u Bosni. Kreće Mujo u vojsku, a babo mu na rastanku daje savjet. Slušaj, najbitnije ti je da kad vidiš oficira da ga pozdraviš. Jel jasno? Jasno, babo. Sutradan tek je stigao u kasarnu kad vidi on jednog starijeg čoveka u uniformi pa mu priđe: jeste li vi oficir? Jesam, odgovori ovaj. Puno vas je pozdravio moj babo. Piroćanac se obraća svojoj ženi posle svadbe. Baš računam koliko je koštala svadba i koliki je tvoj miraz. I? Pita ga žena. Izgleda da sam se oženio tobom iz ljubavi. Marakana puna ko oko, igra se večiti derbi. Samo jedna stolica prazna na zapadnoj tribini. Pita gledalac gospodina pored prazne stolice: da li možda znate čije je to mesto? Moje pokojne supruge, odgovori. Ona je godinama zajedno sa mnom gledala svaki večiti derbi. Ali zašto niste poklonili njenu ulaznicu nekom rođaku ili prijatelju? Nisam imao kome, svi su na njenoj sahrani. Bosanac završava obuku za padobranca i sluša objašnjenje instruktora. Nakon skoka iz aviona sa desne strane je ručica glavnog padobrana, sa leve pomoćnog. Prilikom skoka prvo povučete ručicu glavnog padobrana, ako se ne otvori povlačite ručicu pomoćnog padobrana i kad se prizemljite čeka vas džip koji vas dovozi do aerodromske zgrade. Kreće skok, Bosanac povlači jednu ručicu i ništa, povlači drugu ručicu i ništa, pa reče: sad još kad ni džip ne dođe. Mali muđica doveo kući 3 cure i predstavi ih Fati, koja ih ispod oka gleda s kauča. Mamo, ovo su Habiba, Mersiha i Suada. Fata ih gleda i bez riječi ode u kuhinju, a Mujica ode za njom i upita je: mamo, ša misliš, koja je od njih moja nova cura? Fata procijedi: ona šta je bila skroz desno. Mujica je zbunjeno upita: jest, vala. Kako si pogodla? Fata slegne ramenima. Počela me nervirat čim je ušla. Ulazi Haso u kuću kod Muje i vidi Muju kako si gura kobasicu u dupe i jauče, pa ga upita: bolan Mujo, a što to radiš sa tom kobasicom? Ma izvadio sam u srijedu zub, pa mi je zubar rekao da nedelju dana jedem na drugu stranu. Došao Bosanac u apoteku i pita: mogu li dobit nešto protiv Viagre? Ljekar: šta će ti protiv, svi traže za. Ma zapala mi tabletica pod parket pa mi se digo parket. Ako ste se nasmijali bar jednom, lajkujte video, pretplatite se na kanal i uključite zvonce da ne propustite nove doze smijeha. Pišite nam u komentarima koji vam je vic bio najbolji, a ako znate bolji, podijelite ga s nama. Vidimo se uskoro, do tad, ostanite nasmijani.